Tíreach le cheir scór bliana nuas, bhí feachtas bun ag gaolta an Deichniúr a crochú ó Mountjoy idir 19 agus 21 ag géalaigh an ail chuoine carp I dala cosracha. Seo go dhéanais scéal an Deichniúr Dearmadta. De gléatar an Deichniúr Dearmadta sinna nó de a gléatar orra agus sin mar a bhídar. There were 10 men hanged. And how many of them are remembered by name? The term forgotten 10 I don't think should apply to them. They were never forgotten by their families. I think it's something that should have happened 80 years ago, and I think it's a tragedy that it has taken so long. We've never really had satisfactory explanations why the remains have not been removed. Deep down, everybody knew that they couldn't keep them in Mountjoy forever. It has been a long and, at times, heartbreaking process. Idir saon lídeag fiche agus meiche fiche héin, le linn coganna síirse, croch rialtas na Breataine Deichniúr óblach I bríosún Mountjoy. Corbaí gré na caracrach iad, áite annach siad ceir scór blian dúiltithe ag rialtaí éagsúla an stáit. Ní gan treid a hennig lá úscailte. I mí ar a fóver blian an 2001 dahan an stát an Deichniúr Dearmadta a deireadh. Óglaí a fuair bás ar son na poblachta. Kevin Barry, Thomas Whelan, Patrick Moran, Patrick Doyle, Bernard Ryan, Thomas Bryan, Frank Flood, Thomas Traynor, Edmond Foley, agus Patrick Maher. Téin scéal an Deichniúra agus an feachtas a thug sláán ón bríosún iad siar ceir scór blian. Bunaíoch dáléireann I mí anor 1990. Dír siad ar thiartha an dón mhór dáléireann a aithins mar rialtas dleathach na hÉireann. Idir 1990 agus mí iúil 1921, fearú coganna síirse idir an Taire agus fórsaí imperiúlachta na Breataine. Chuir rialtas na Breataine trúpaí paramíleata go héireann, chun an lábhan óachtar a áilt ar Franglam agus mí áward na tíre, na dúchrónaí ar dús agus an sin na auxiliaries. Hannig an Restoration of Order Act I bhaim mí lúnasa 1950, an tacht faoin ar chuileú breis agus scór séarannach faoi chuairt ar an Breatainach. Déirú Deichniúr Díobson, an Deichniúr Dearmadta chun báis. Crug cuairt armar an Deichniúr tuisc go raibh na Sasnig ag caile an cácht agus an smacht na bhíocha ar an tír. Bud an armcourt leis an cód bhíleata is dlí féile a bhaineann le saidirí agus ba rud eisceaptúil ar fad é dhéanamh. Déanamh é leis an Restoration of Order in Ireland Act 1950. Agus thug sé sin cócht dos na Sasnig in Éireann, Dailán le Séránig in Éireann, álas na mar rud é gur haidirí an airm hasna a bhí antú. Agus bin an fá gur úsáideach é le pianbhre a chuirí bhain ar na hóglaigh, tá sé go dubh spád le sin. Cé gur tríal chuairt-arm a chuirhar an Deichniúr, ní uair siad bás aidiúra, ach crochúiad cosúil le corpaí chománta. Tar éis na crochtaí dír gaoltaí na marmh ar gorpaní ar ais ó údaráis na Breataine, ach corú na corpáin I gré phríosún. Dúra leis na gaoltaí nach fétaí gaolúd an éiritas, faoi míle sé an tacht an fianó spáis.